Dobro večer, dragi gledatelji, dobro večer, pravi igrači. Pozdrav iz Vile Magic. Večeras vam neću ja izvoditi trikove, nego jedan moj prijatelj, poznati mađioničar. Vjerujem da ćete se zabaviti puno bolje nego kad ja izvodim trikove. Dakle, pogledajmo. Drago što sam danas bio s vama. Pozdravlja vas Magnus Optimus iz Zagreba. Odlično, pa ovo je bilo nevjerovatno. Pravi igrači, da ste zadovoljni s ovim trikom i nadam se da ćemo se vidjeti i sutra. Puno čarobnih pozdrava iz Vile Magic. Bog!